Hayırlı gün, barşağızga da biz indi bugün Oktaniş rayonunda bitta tantanalı şunday şaraga jynaldık. Aytib öterge kereginde birinci tapkır mine bizning respublikabızning prezidenti Rüstem Nurgaliyevichning şuşu yubiley kısalarında Tataristan'ın 100 yıllığı umayından şunday bik motor aksiya başlap jiberdi. Aytib öterge kerek bu indi bizning Rossiyada birinci region. Bu indi az kirimli ailelerde bizim indi bağlar doğa eken, bizim indi Respublikanın yerdemi. İngilizce bebeğini iyi alıp kaytkaş, İngilizce kirek yaraklar, dantırgan meşhunday naburlar, bizim ülke başladılar. Bizim yani bu tantana şara deb aytırga kerak. Rayonda birinci tapkır uyuşturular. Bizim indi büyük köpküne ailelerimiz заявка беруге карамастан, аның инде бары бер процедурасы бар бит инде. Менә шу процедура аша бүгенге көндә безнең үч гаилә шушы республиканың бүләгенә лаек дип табылдылар. Районның демографик хәл яхшыртуга үзләреннән өлеш керткәннәр өчен зур рәхмәтләрне әйтәсе килеп китә. Һәм инде менә яшьләр дә күренекләр арасында киләчәктә дә инде гаиләгез ныклы булып, туган алып кайткан балаларыгызны сәламәт иттереп, матур тәрбия биреп тәрбияләргә, һәм инде әле алда да әле гаиләләрегезне турландырып, матур сәламәт бәбиләр алып кайтырга язсын. Чыннан да бездә зур бәйрәм. Октаныш хастаханәсендә без менә инде бик шат, безнең инде әниләр белән бүген очрашуыбыз. Бала тудырулар, бик зур вакыйга дип әйтергә кирәк инде. Семья өчен инде ул бик зур вакыйга, бик зур бәйрәм. Чөнки Şular, şu bağlar beklenir, kileşek bizden bu oynayın. Alar kileşek olacak spesialistler, bilgiçler, türlü tormaklarına. Ona göre şu son bu vakitte demografiya zor basın yasal beklik kileşek işinler de demografik yükseltişler bir yaxşı türlü de etsek düz bula tırmandır. Şuna göre bizden her bir bala bir kaderli, biz şuna göre devletinde zor vнимание uygulayanlar bu bağlarga. Şuna göre şu bana değişti. Şuna göre mesela üç bizden en iyi kilde bulunduğunda şu bulaknalarga, biz bu indi şu selametlik sağlık ministerliği aşağı koytarıldı bu bulaklar. Evet, Algatava'da biz bana şu spravka bulgan şirapta bizden sosyal защита bölümünden şulay tapşıracakız. Hem indi bu içinden de büyük zor yerden de beytesi kile enilerdi. Anda 14 naiminovaniye boyunca yaxşıgına eybirler var. Anda ideal da var, kombinezon da var anda. Türlü lişni şahsi giyenana, balanın şahsi giyenasından eybirler ötkerge eybirlerden de yeterli. То есть bu büyük zor yerden. Şu semyalar için biz bunu için büyük şart. İndi eytesim kile semyalarınız emin olsun, insanlık sağlık semyalarınızda, onlar indi bәхетле балалар bulsunlar. Hem indi layıklı гражданинlar bulsunlar. Давай бірінші бөлімге давай лучше не надо, просто топкuna барамыз. Топкuna kadar tutarız da iyi. Хорошо идет. Давай sizinki. Давай. İyiligin көресіз. Barımızga da rahmet eylesin. Barımızga da selametlik, şenlik, balalarımız bexetli olsun, şiirlemesinler. Buyuruk. Kuzigizden ayı oturup durun. Sizinki. Sizin işlersiniz mi? Oynasın kuruluyasın. Benim 3-cü bala tuda, 4-cü yanvar günündə. Bizni şurada aytıb zorlağınlar üçün bik zor rəhmət. Şundan da balağa tuğaşdan əzir əybirlər kegizəvə, əzir hökumət bergan əybirlər kegizəvə nıq rəxətdir ol. Hazır mənə qoytğaş qarayız indi. Bik zor rəhmət. Bizni şuraya zorlağınlar üçün. Bu bizning Татарстан Республикасы президентінің бүләк булып тора. Пакетларга 8000 сумлык бала кирәк-яраклары тутырылган. Баланы бәби табу йортыннан алып чыкканнан соң кирәк булган барлык кирәк-яракларда шушы тартмада. Безнең бу бүләкне алу өчен гаиләгә 30 атналык йөклелек белән обращаться итәргә кирәк була инде республика материаль ярдәм күрсәтү үзәгенең Октаныш бүлегенә, ул игелек үзәге зданиесында урнашкан һәм гаиләнең доходлары турында белешмә белән мөрәҗәгать итәргә кирәк.
РЦМП шул материаль ярдәм күрсәтү үзәгенең бүлекчәсе гаиләнең доходларын караганнан соң гаиләне аз керемле дип таба икән, ягъни яшәү минимумына тулмаган дип таба икән, бер кешегә туры килгән доходны ул вакытта ул белешмә бирә. Шул белешмә белән гаилә бәби табу йортына килгәндә һәм выписываться иткәндә белешмәне күрсәтә. Бу эш инде безнең Татарстан Республикасы социаль яклау министрлыгы һәм шулай ук Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының бердәм эше булып тора. Бүләкләрне кайтара безнең район үзәк хастаханәсе заявка биреп һәм менә шундый тантаналы шартларда гаиләләргә бу бүләк тотмалар тапшырыла.